Praise the Lord. Asibabingelele bonke abangcwele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Siyabonga namake supervisor ukuthi bekahambile ubuyile phakathi kwethu. We welcome you mama. Praise the Lord. Asiye emabhayibhelini ethu 1 Corinthians chapter number 12 verse 7 to verse number 10. Aganayo Praise the Lord. Ma ufunza umlando uyathola ukuthi laphaya emuva emabandla lamanengi uNkulunkulu wawavizitha ngalendlela kwekuthi tiphiwo tamoya oyingcwele tatisebenta ngemandla. Praise the Lord. Nanoma lo msebenzi lesikuwo namhlanje nawuqala uqale ngemandla kamoya oyingcwele aseti kwetingceko takhe ikakhulu kubabebhengu. Praise the Lord. Emandla kamoya oyingcwele eta nepackage yetipho. Praise the Lord. Na uqhubeka emva kwakhe noma asengakahambi banengi lesibabone basentshetiswa ngoNkulunkulu letipho tibonakaliswa timanifestwa ebandleni. Praise the Lord. Nathi sibe nenhlanhlanyana noma singanato tinsuku letinze sikhona kodwa sifike lenhlase sayithola yeku-operator ebandleni kwamoya loyingcwele. Na moya loyingcwele a-operator ebandleni libandla lihlala liseluvalweni. Libandla lihlala lisekwesabeni. Kodwa uma tipho tingasasebenzi ebandleni bantu bayangena baphume babe nesibinzi nesekwenta tinto ebandleni bente ngathi akubonakali lutho ngoba tipho atisasebenzi. Kodwa moya ingcwele nakakhona ebandleni nakakhona lohambe washayeka endleleni bekacela kwekuba noko athathe iback seat ngoba nakake wati involve etintweni tenkosi inkosi ngetipho nangemandla kamoya ingcwele beyim-expose kamatima. Praise the Lord. Ayinikhona kodwa ebandleni la sifunza khona siyabalelwa letipho tiyabalwa tize tiba ngu9 na ufunza ngato letipho
tehlukene tigaba letintsatfu ayinikhona kodwa ebandleni. Sigaba sokuqala dipho noma ke ngama revelation gifts. La khona uNkulunkulu asebenta ebandleni kutembula kwekuthi ungibani nekubona tinto letiqhubekako. La ku revelation gifts number 1 kune word of wisdom. Number 2 kube ne word of knowledge. Number 3 hallelujah kube ne gift noma ke nema gift of discerning. Nasingene ebandleni lesipho noma ke kule group le category number 1 mayisebenta number 1 labakhonda under i-influence yemimoya. Baba khona phakathi kwethu labadisenako kwekuthi this spirit is foreign, doesn't belong kulendzawo. Praise the Lord. And the word of wisdom na operate ebandleni kunemzalwane lo anointiwe lo operator under the gift of knowledge. Glory to Jesus. Libandla alihambi lingaboni kwekuthi liyapi nekuthi kwentekani. My operator, a word of knowledge, hallelujah. A word of knowledge, yakwati. Kwekuthi singakakuboni. But mawufika la, a word of knowledge, hallelujah. Isho ukuthi lo mzalwane uvelaphi lo. Njengoba sahlabelela nje kangaka phakathi kwethu I word of knowledge yona ikwembula, hallelujah. Ubonakale ukuthi ungibani njengoba wenda letinto nje. Awunikhona kodwa enkonzweni. Ku category number 2 kunema inspiration gifts. Praise the Lord. Number 1 under ama inspiration gifts kune gift of prophecy. Glory to Jesus. Libandla likhonde, hallelujah. Moya ngcwele atembule alethe inhlitiyo yaNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu manje. Uthi akwendekeni uNkulunkulu. Number 2 kube ne gift of tongues. Number 3 kube ne interpretation of tongues. Sipho ku interpreter tilwimi igift nikhona kodwa enkonzweni. Bese ku category number 3 khona kuthiwa ngema power gifts. Glory to Jesus. Number 1 lapho kune gift of faith. Nalibandla linemuntu lo operator under the gift of faith. Hallelujah. Uyakwati lithi libandla lingasaboni ukuthi kuyaqhubekeka lona gift of faith. Igift. Athi ikhona indlela kulolidonga. And akhuluma under the influence of the Holy Spirit. Athi siyaphuma la. Gift of faith. Number 2, kube ne gifts of healing. Praise the Lord. La ku gifts of healing. Ngiko kuthiwa gifts not gift. Khona lendlela yaka healing I-operator ngetindlela letingafani nangema level langafani. Bakhona labanye labagqotshiwe nje lapha yaka healing bagqotshelwa kwekuthi nangabe kwentekile kwabakhona lone cancer
ayitsabuli nakufike yena. Praise the Lord. And bantu be-cancer ubabona kahle na uthi angafika nje le gift imnyakade isho ukuthi phakathi khona namhlanje lofuna kusinza cancer. Bese bakhona labanye laba operator, hallelujah, etifeni letifana nabo ma asthma nabo bani tehlukahlukene. Ayinikhona kodwa enkonzweni. Angitati kodwa ngiyethemba ayihambanga le yanto. Kakhulu igift lenye inkosi lengisite ngayo ngile gift yaka healing. Lapha ka healing laba be asthma bebangangeni baphume banayo. Ngiyatithandazela ukuthi ibuye. Praise the Lord. Ikuqale ngami inkosi yangenda ngaphila kuyo iasthma. Kuphila kwami ku-asthma ngathi emandla, hallelujah, labambi asthma noma seyikweyiphi level ayibamba ilahle laphaya. Number 3, kulo category number 3 kuma power gifts. Hallelujah. Kunale gift yetimangaliso. Hallelujah. Libandla. Praise the Lord. Nalisenza weni ngoba kuyamoshakala ukhanzeke ukuthi libandla alikho enza wena. Ema gifts wona akhona alinze banikati but banikati abekho enzaweni yabo nalibandla lisenza weni. Hallelujah. Kuba khona umuntu lo operator inzaba yakhe nje idila ngama miracles. Nemathi babe mashicila the late babe mashicila lenye yema gift bekanikwe yona, bekanikwe a gift of working of miracles. Praise the Lord. Lapho ngilenye ilevel ngoba sonke siyakholwa singabathandazela abantu baphile kodwa nangabe uoperator kule gift awufani nebantu nje labakholwako. Into yakho ithi ayehluke, yena beyehlukile ngoba bekakwati kwekuthi hallelujah. Abe nesibinzi sekusukela umuntu lo ngaboni athi ngegama lika Jesu vula amehlo, avele emehlo avuleke. Bekanesibinzi ngoba lama gifts ayasidinga sibinzi na kuza operator ayasidinga sibinzi. Na ungenaso sibinzi ngeke ukhone kuma usebende lokho inkosi lethi kwende. Praise the Lord. Paul ke sesiyemthandazweni. Uma asa tibekile letiphe ebandleni. Verse number 31 sedlule khona. Sisetawubuya sikhulume ngegift ngayinye. Namhlanje sisacethela lenzaba ye2 foundation stones. Praise the Lord. Verse 31. And yet I will show you the most excellent way. Letipho tiyalanjelwa. Tifuna kungathi bantu bangaba nayo idesire yato. Ma aqedza la ku chapter number 12
wenda sekwayiso ngato letipho verse 1 to verse number 3 ku chapter number 13 siye emthandazweni. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Uyamva uma ungena ngayo lendzaba yema gift. Uthi la kuma gift ngoba kuyendeka umuntu abe nayo. I gift ay guarantee ukuthi number 1 ukhulile. Uyaba nayo I gift ungakakhule enkosini. But ube nayo ngoba uphiwe. I gift siyithola ngegrace. Siyaphiwa is not earning. Praise the Lord. Kuyendeka ke nase uphiwe uNkulunkulu akuyeke asakuphile negift. Bakhona labanye ibavukela basetshwaleni bake basinziswa baba negift, le gift ihamba nabi yabalandzela uNkulunkulu akayithathi igift. Nakakunikile igift akayithathi. Ngiko athi na uthi labanye batawufika bathi siphilise bantu egameni lakho. Igift leyo. Uthi nitawuthi anginati bendi balokubi, anginati nibaphilisile bantu, anginati niprofethile. Uthi ke Pauli nangabe kwendekile, haleluya, noma ungakhuluma ngema-tongues, abantu khulume ngema-tongues etingelosi, nangabe awunalo luthando, noma ungakhuluma ngetilwimi, ufana neligogogo. Ayinikhona kodwa enkonzweni. Phinza make lo verse number 1 mqale kahle ekuqaleni. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Bamba noma ungasetshenziswa kangakanani, usebende tinto letinkhulu, ube haleluya kulenye dimension, le dimension lobona kuyo bangaboni labanye, ibita ube neluthando, ibita ube neluthando. Ngoba umsebenzi waletipho number 1 kulakha libandla. Nangabe inkosi ikuphe sipho akusiso sakho selibandla, kuthi libandla libenefite, sipho asisiso sekwenda wena ube ngcono kulabanye, noma ushayine ubonakala ngathi wena usonzele kakhulu uNkulunkulu. No, praise the Lord. Ngenxa yaloko noma ngabe wenda nebandleni luqele lithando enkosini. Qhubeka maka. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Uthi noma ngaprofeta, noma ngaprofeta, ngoba bayaprofeta abantu. Labanye le gift yathi nehlala kubo and bayibona isebenta and babona badle sono babuye uNkulunkulu angakayithathi base baqhabanga ukuthi bangenda noma ngayini ngayo. Praise the Lord. Ngoba kuyaprofetheka udle sono, kanti futhi kuyaprofetheka ungabathanzi bazalwane. Uprofete but labazalwane lo profeta kubo ungabathanzi. Ngedlule kancane neyathi kwekuthi njengoba itolo besunza ngaJona nje,
Jona uye eNiniva angayithandi. Ngoba kusho uNkulunkulu washumayela eNiniva. But injongo yakhe bekuthi abone uNkulunkulu adila ngeNiniva. Noma asashumayele kuyo ayitshela ngetono tayo bekangakabheki kokuthi uNkulunkulu angabaqolela. Sinabo bantu labakhonda ke bandleni, sinabo balaphakathi kwethu bayayenda into labathunywe yona kodwa banganalo luthando lwalabanye bazalwane. Praise the Lord. Mcacile verse 3. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Nginembuto la. Ukuthi ufika njani kuthatha into takho unikela abanye kani awubathandi. Sinabo bantu labathi nabenda into bendele ligama labo. Bendele ludumo lwabo. Bangenalo luthando. Labanye baze bafe nokufa bafuna ukuthi emlandweni kwatiwe ukuthi sibani bani. Wake noko hallelujah wayimela into yakhe waze wafa. Uthi ke Pauli noma ngingaba naso lesipho sekwephana niphane ngayo yonke into kodwa nangabe anginalo luthando angisinto yalutho. We nothing. Praise the Lord. Romans chapter number 13 verse 8 and 10 siyathandaza. Miyekele ngijake emthandazweni. Siya kuJohn chapter number 13 verse 34 and 35. A new command I give you, love one another. Bambani bazalwane nangu umyalo Jesu angakahambi. La unika bafunzi bakhe. Bazalwane bakamagugu nayi i-new command kaJesu. Akhona ma command lakhona ku Old Testament but uthi Jesu yena angakahambi nayi command lenginika yona. Bantu labete emthandazweni batofuna kubona uNkulunkulu aphendula nayi command. Nayi command. Ngoba njengoba silapha nje nawe utengeta kakho nami ngitengeta kami ngisitothandaza ekugcineni kwako konke sibheke uNkulunkulu asivisithe ngalokho lesikudela. But angakasivisiti nayi command. Endisha le command. It's in the command. Love one another. Nayi command, love one another. Awushaye makhelwane asithandzane makhelwane. Asithandzane. Noma our level of understanding ingafani but luthando lona asilwende lube khona ngoba njengoba silapha nje asilingani. Njengoba silapha nje haleluya ayinikhona kodwa enkonzweni even our faith level of faith or of our faith ayilingani. But noma ingalingani nayi command masithandane. Glory to Jesus. Loyo nalomunye akathandane nomunye umzalwane. Qhubeka maka. As I have loved you, you must love one another.
By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. uthi ke ngenxa yalokho nikhona enkonzweni ngenxa yalokho bantu batawunati kwekuthini ke bafunzi bami sibili nangabe niyathandzana lokhu ungathandzani kwenta nelive lingamboni uNkulunkulu bengisho lokhu ungathandzani ngoba bakhona labangathandzani kuze kwathi nebantu nje emahedeni ukuthi bangena mnyango omunye wenkonzo kodwa bakhulumisana. Praise the Lord. Asivale ngaye lo Romans chapter number 8. Asivale ngaye verse 8 to 10 bese siyathandaza. Awubuke makhelwane ngoba lenye into lexabanisanako ngilokugweletana. Bengithi lenye into leyenta singabukani ngilokungabuyisa imali yalomunye kani wayicela uhluphekile but sewunenkinga yokuyibuyisela. Awutshela makhelwane ningagweletani bazalwane. Uyabona akuthandazeki kumuntu lokweleta lomunye ngoba lo mkweledako na uthi ungena emoyeni uthi lapha yayeceleni uyangena emoyeni kodwa imali yami yona lo moya awumtsheli ngemali yami uthi akagquma enkonzweni ningakweletani. Awubuka makhelwane asingakweletani. Qhubeka ayikapheleli lenzaba qhubeka ma. Ningakweleti muntu noma sini seyini. Seyini lekweletiswayo lengakweletwa. Amen. Noma tingubo noma tigcoko. Ayinikhona kodwa enkonzweni. Noma seyini lekweledwako ningakwenedani. Yebo manje yebo. Ningakweleti muntu noma seyini ngaphandle kwekuthi nithandzane. Nangabe ikhona into leningakweledana yona kuthandzana. Lokuthandzana kona kwendeni ngawo onke amandla. Nayikhona into longeva kwekuthi nginesikweleti ngayo kuthandza sibani banihamba kuye. Uhambe enkosini inkosi ngiside. Ngibathanze labazalwane lengihamba nabo. Praise the Lord. Ikhona leminye iminyango levalwe nje ukuthi asithandzane. Oh, naku. First John chapter number 4. Dear friends, let us love one another. Dear friends, dear Gamagugu AOG, let us love one another. Bambake, uma inkulumo ize yaba nabofakazi labedlula kulabathathu, leyo nkulumo yinkulumo le serious lemele kuthathelwa etulo. Le yokuthandzana yona ingetulu kwabofakazi labathathu kahle kahle nakhulunywa ngelithando ngilo lelibopha iBhayibheli. From Genesis to Revelation indzaba iseluthandweni. Glory to Jesus. Ngenxa yaloko bazalwane masithandzane yebo mama. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Bambake nayi lento. Wonke umuntu lokwatiko ukuthandza labanye utelwe nguNkulunkulu. Ithini lenkulumo? Whoever Yebo ma. does not love does not know God,
because God is love. Kuthiwa ke nangabe uyehluleka kuthanza labanye awumati uNkulunkulu. Awumati usihlabelela kahle ndiyakholwa. Usihlabelele singene kwelesithathu. But wena leBhayibheli lithi awumati uNkulunkulu. Neluthando lwakhe awulwati ngoba uNkulunkulu uluthando. Cethela mama. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Verse 16, verses vale maBhayibheli. And so we know and rely on the love of God has for us, on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. Nangabe sinalo luthando leyo nto ikhomba kwekuthi sikuyiphi level naNkulunkulu. Kanangabe siyakhonda asithandzani nayo iyasho kwekuthi sikuphi la sikhona khona. And uNkulunkulu ufuna operator ebandleni. Netipho tikamoya akakwati operator kubantu labanganalithando. Inkosi ifuna kulibuyela lebandla. Eni inkosi ibambe your gifts. Ifuna ukuthi dedela tisebente ebandleni. And ngiyasola kwekuthi singilesitukulwane umprofeti Joel la profete ngaso. Sekusebenta kwemandla kaMoya Ingcwele ngendlela lespecial. But singakafiki lapho Nkosi siside. Sivuselele luthando lomunye nalomunye. Praise the Lord. Ake sithandazene bantu labathi Nkosi lungilahlekele luthando lokuthanza abazalwane. Ngivuselele lolo luthando. Hallelujah. Siphakamisa tandla phambi kwalomdzala wetinsuku. Kuye ayikho injabiso. Masite kuye noma ngabe sita ngaluphi lidzaba. Uyasita ngeqiniso. Hallelujah, hallelujah. Kuthiwana kapha upha angagodli. Uyapha freely. Hallelujah. And ikhona into lafuna kusendela yona. Siphakamise tandla sonke enkosini. Khona into emazulu la ilungisayo. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Siyabonga baba ingcwele ebusuku. Wena lo satiko. Wena lo khona kusibona. Lo khona kusibonisisa Cobo. Uhambe nebafunzi bakho libanga usebenta ngabo. Kepha kodwa babona inhlitiyo tabo. Ukuba noma bakulandzela bo Matthew bo Peter bonke bebanjani. Wathi nginishiya nemiyalo nawo. Namhla lo myalo Nkosi utekithi silibandla la kaMagugu. Angeke sikhone ukukhonda singathandzani. Hallelujah. Siyathandaza ngegama lika Jesu. Lapha sifunze khona ku 1 Corinthians. Lisi luthando lumnene. Luthando alunamacubu. Luthando alitukhukhumeti. Luthando alitufunelo kwalo. Luthando alunamona. Egameni lika Jesu safika kuwe masifika tonke letindvo betikhona empilweni yethu. Lesikuthandazelako ngegama lika Jesu ukuba moya lo ingcwele njengoba sikwamukele wena tikhokhe tonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha igama linamandla.
God, you are not a man who lies, or a son of man who changes his mind. Asithi la enkonzweni sitela umthetho, kepha sitela kutoguquka imihla ngemihla. Ukuba sisuse la, ngoba usibeke enzaweni loyifunako, ngoba uyabuya masinyana. Njengoba ubuya Nkosi, ulandza libandla lelihlobile. Ngoba lithi livi lakho Nkosi, uma singathandzani asimathi uNkulunkulu. Ngoba wena uNkulunkulu ulithando. God is love. We thank you, Lord. We glorify your name. Sisabuyele emakhaya. Lelivi lingasinikethi ukuthula ngamunye ngamunye. Likhulume nathi Nkosi. Hallelujah. Uthi Nkosi, kutawuma konke, kepha lekuyosala kumile is love. Kuthi konke kuyoba kukhona ngisho emakhaya. Uma likhona lithando emakhaya kuyakhona kuhlaleka. Ngenxa lithando nje lodwa. Nasendlini yakho Nkosi kuyakhondeka. Kwendeke wonke lama gift, tonke tiphiwo takamoya. Lokubeke kuloya naloya. Kukhona ku-operator. Futhi nemoya ku-undermine ungabi khona. Kube nemoya kuvumelana. Glory to Jesus. Ukuthi lokho kubeke kulo, nami kubeke kulo, nalokuya kubeke kuloya. Ukuze umtimba waKristu wakheke. Sibongile babo ingcwele, busa inceku yakho, ubuse libandla lakamagugu. Sikhona sivile namuhla ukuba awufuni lokuningi, ukuthi we must love one another. Uthi lapha kuFilippi, Jesu wayenesimo sebuNkulunkulu, kodwa azange kubone ukubangwa ukubalingana naNkulunkulu. Wathobeka kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngiyathandaza ngegama likaJesu.